Përshëndetje. Sot pata kënaqësinë të takoj me kryetarin e Asamblesë Kombëtare të Bullgarisë, kolegun e respektuar zotin Rosen Zheljaskov. Diskutuan për miqësinë tradicionale midis popujve e vendeve tona, mundësinë për intensifikimin e bashkëpunimit parlamentar dhe marrëdhënieve dypalëshe, vijimin e mbështetjes së integrimit evropian të Shqipërisë dhe Ballkanit Perëndimor, bashkëpunimin për mbrojtjen e paqes, sigurisë dhe stabilitetit në rajon Europë e Mëgjerë. Ram dakord të intensifikojmë bashkëpunimin mes Kuvendit dhe Asamblesë Kombëtare, duke shtuar vizitat në nivelet e larta, në nivele komisionesh parlamentare, grupeve të miqësisë dhe deputetëve. Kolegut Zheljaskov i shpreha mirënjohjen për mbështetjen e qëndrueshme dhe të artikuluar qartë të Bullgarisë ndaj integrimit evropian të Shqipërisë dhe bindjen se kjo mbështetje do të vijojë edhe gjatë procesit të negociatave. Shqipëria vlerëson politikën e jashtme konstruktive të Bullgarisë, fokun e saj tek fqinjësia e mirë, si dhe përpjekjet për rritjen e rolit të nismave rajonal. Rolin e Bullgarisë si përkrahëse e integrimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian e konsiderojmë si një investim strategjik dhe garanci për sigurinë e tij në të ardhmen, sidomos kur palët të treta po punojnë për të rritur ndikimin e tyre në rajon. Marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Bullgarisë janë zhvilluar në mënyrë të qëndrueshme në dobinë tonë të rajonit dhe perspektivës europiane. Vlerësuam se janë të gjitha mundësitë që Shqipëria dhe Bullgaria të zgjerojnë bashkëpunimin dypalësh në fusha me interes reciprok, si infrastruktura, energjia, bujqësia, industria minerale, teknologjia e informacionit, arsimi, kultura, turizmi, mjedisi, mbrojtja, siguria e tjerë. Vendet tona i konsiderojnë pakisat kombëtare si urë për miqësinë e gjatë të qëndrueshme, si dhe një aset për vlerat dhe shoqëritë tona. Shqipëria dhe Bullgaria kanë një bashkëpunim të veçanësisht të mirë në kuadër të Kombeve të Bashkuara, i cili u rikonfirmua gjatë mandatit të Shqipërisë në Këshillin e Sigurimit. Vendet tona mbajnë të njëjtat qëndrime për dënimin e luftës së agresionit të paprovokuar, të pajustifikuar dhe të palishëm rus ndaj Ukrainës dhe rikonfirmojnë përpjekjet e vendeve antar të CEI për të mbështetur projektet e riabilitimit të Ukrainës. Edhe një herë faleminderit për vizitën tuaj. Вашето посещение. Благодаря. С нейно превъзходителство, госпожа председателя, Patëm një dialog intenziv dhe interesant. подчертахме важността на българо-албанските отношения, както в тона edhe në kontekstin e procesit të integrimit në Bashkimin Evropian, така и в контекста edhe në на kontekstin e sfidave para международния правов ред, така и регионалните измерения на тези предизвикателства. Folem edhe për aspektin parlamentar të marrëdhënieve mes Bullgarisë dhe Shqipërisë. Mes dy vendeve tona nuk ka çështje të hapura. Политическият диалог на най-високо равнище на nivel më të lartë се изразява и в днешната среща, както и в предстоящата среща след отправената покана към нейното превъзходителство. България безусловно подкрепя заключенията на Европейската комисия, както и доклада до съвета по отношение изпълнението на индикаторите по напредъка на Албания и се надяваме в близките седмици да се проведе втората междуправителствена конференция, както и реалните преговори по фундаменталните въпроси, по основополагащите принципи, както и по преговорните глави, свързани с върховенството на закона и
административната реформа. В това отношение Албания може да разчита на подкрепата на България, защото ние изповядваме принципа за собствени заслуги, като Албания в това отношение е шампион в Западните Балкани по изпълнение на критериите, но не само по отношение на преговорите с Съюза, а и по отношение на безусловната си подкрепа по общата външна политика и политиката за сигурност на Европейския съюз, както и ясната и категорична принципна позиция по отношение на войната в Украина и принципните позиции, които Албания има по редица проблеми, свързани с Западните Балкани. На Украина пърбущаджита детюрата е сайта лидера ме нисмат районале. Говорихме за възможностите пред икономическото сътрудничество, насърчаване на инвестициите, както и възможностите, които строителството на коридор 8 ще предостави за интензифициране на двустранния стокообмен, както и приветстваме включването на коридор 8 като част от трансевропейската транспортна мрежа, за да може неговата реализация да бъде в сроковете по регламента на ТЕНТ. Споделих с нейно превъзходителство, че в рамките на около година ще бъде установена редовна въздушна линия, за което българските власти усилено работят, и то базирано на траен и устойчив бизнес модел. Това ще даде съвсем друг потенциал за развитието на туризма, както и други досега неизползвани възможности за бизнес обмен и за инвестиции и съответната закрила. Получихме необходимите уверения, за което сме благодарни, за прозрачността на преброяването, както и за гарантиране правата на българското национално малцинство в Албания. Ние оценяваме усилията и тази наша оценка е базата за нашата подкрепа за европейското развитие на Албания. След 10 години липса на визити на високо парламентарно ниво, днес с групата за приятелство България и Албания сме радостни за възможността политическия диалог и неговите парламентарни измерения да продължат духа на доверие и ползотворно сътрудничество на ниво парламенти, чрез парламентите за интензификация на всички държавни институции и доверието, което трябва да създаваме между нашите народи. Благодаря за гостоприемството, благодаря за ползотворните разговори. Уважаема госпожо Николаев, уважаеми господин Желязков, Ваше превъзходителство, изключителна чест за Държавен културен институт към министъра на външните работи на Република България да представи една малка част от богатия художествен фонд на Външно министерство Дипломация и изкуство. Изложбата успешно гостува в рамките на нашата програма Балкански диалози в балканските столици, в Сараево, в Скопие,
в Цетине, днес сме тук, за което сме признателни и благодарим. На Такъв Сараев, проект се докосва до активната политика и се превръща в мост, през който да се опознават на Тирана, και ο експозита ще няма ни в театър парламента са подредени 22 представителни платна, илюстриращи развитието на българската художествена живопис, традиционни пейзажи, Добруджа или Созопол, модерността, която навлиза и се отразява в картините, както виждате. Лилавата картина пред нас на Георги Баев. Но всичко това е възможност да се сподели едно изкуство, което е по-малко познато тук. Изключителна чест е за нашият институт, който е част от темата, свързана с културна дипломация, да гостуваме тук. И ви уверявам, че това е само първата крачка. Използвам възможността да отправя покана в София да покажем съвременно албанско изкуство. Също така всеки, който има интерес и посещава парламента ви в следващите дни на изложбата, да се здобие с каталог, с илюстративен материал, за да се запознае подробно със съвременната ни живопис. Благодаря за отличната колаборация и партньорство на вашия екип, на екипа на посолството и заповядайте да разгледате изложбата, която е на 3 етажа в вашия парламент. Благодаря ви. И в той шикони тъчита две прате артит на трекатет